Wengenza wethu ngethemba ukuthi niyaphila zonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoHeart. Mina uqhankela kule channel qinisekisa ucinze usubscribe thola zonke izinto engiyipostayo yona ke le channel. Indaba ke ezibhlungu ezokubulawa kwalo sisi ovela la lesi sithombe. Sicela ukuthi mabuza ukhumalo uDutsho lo wabulawa yisoka lakhe eJP ke ngosuku lweValentine noma ke ngosuku ke lwesithandani isoka ke alikaboshwa kuthiwa ke libalekile njengamanje kanti okunye kuphinde kwavela kuvela ukuthi ke wambulala ngoba ke engafuni ukwaliwa ke izindaba ke lezi ethi abantu abaningi enkundleni zokuxhumana abakhulume ngazo ke kakhulu. Nangomunye uthi ke free advice to women, indoda ke mawungasayithandi uyayeka awuyijoleli because bazoniqeda abafana. And another thing bosisi, funda ukuzimela niyeke ukufuna ukusekwa amadoda ngaso sonke isikhathi because egcineni umuntu usuke ke esekhalela imali yakhe. Nangomunye uthi ngabe lamasoka ababulala ngoba ke esuke espendile or ingoba asuke ebathandile or ingoba vele ke anodlame angisa understand ke. Nangomunye uthi ke amadoda afunani kithi kanti rest easy sisomuhle. Mfisa ukuthi ngizuvolo wakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba hlanga phakathi comment section.